UCI Road World Championships ni irushanwa ry'isi ryo gusiganwa ku magare ryatangiye mu mwaka w'1921 ritangizwa n'abasiganwa batabigize umwuga. Mu mwaka w'1927 hatangiye irushanwa ry'ababigize umwuga ku nshuro ya mbere ribera ku kibuga cya Nürburgring mu Budage. Uwo mwaka Alfredo Binda umutaliyani niwe watsinze mu cyiciro cy'ababigize umwuga, naho Jean Arthus umubirigi atsinda mu cyiciro cy'abatarabigize umwuga. Mu 1958 iri rushanwa ryaragutse hajyamo n'icyiciro cy'abagore. Mu 1962 hatangiye irushanwa rya Men's Team Time Trial gusiganwa n'igihe ariko muri ikipe ya buri gihugu. Ibi byakomeje kugeza mu mwaka w'1994. Mu 1994 hatangiye Individual Time Trial gusiganwa n'igihe by'umuntu ku giti cye mu byiciro byose. Mu mwaka wa 2019 Team Time Trial yasimbujwe Mixed Relay Team Time Trial, abakinnyi b'abagabo n'abagore bakina mu ikipe. Iri rushanwa ryagiye ribera ku migabane itandukanye harimo nko mu Burayi, ari naho ryabereye bwa mbere, ndetse ni naho ryabereye inshuro nyinshi, inshuro 90. Ryabereye kandi muri Amerika ya ruguru inshuro enye, mu 1974 i Montreal muri Canada, mu 1986 muri Colorado Springs muri USA, mu 2003 muri Hamilton muri Canada, mu 2015 muri Richmond muri USA. Byabereye kandi muri Oceania inshuro ebyiri, mu 2010 muri Geelong no muri 2022 muri Wollongong, hose ho muri Australia. Iri rushanwa ryabereye kandi muri Amerika y'Epfo inshuro imwe, mu 1995 duhitamo muri Colombia. Saho gusa ko ryabereye no muri Aziya mu 1990 muri Utsunomiya mu Buyapani. Ku nshuro ya mbere iri rushanwa rigiye kubera muri Afurika, i Kigali mu Rwanda. Kigali igiye guhinduka igicumbi cy'amagare ku rwego rw'isi kuva tariki ya 21 Nzeri 2025. Ku nshuro ya mbere mu mateka y'imyaka 103 UCI Road World Championships ibereye muri Afurika. Ni amateka, ni icyubahiro cy'u Rwanda na Kigali. Iri si irushanwa risanzwe, ni urugamba rw'imisozi ku butumburuke bwa metero 1850 mu nzira z'amabuye ku mirongo y'amagare. Abakinnyi baturutse mu bihugu birenga 70 bazahura n'isiganwa rikomeye, aho abagabo bazakora ibirometero 267.5 birimo metero 5475 zo kuzamuka, naho abagore bazakora ibirometero 165 birimo metero 3350 zo kuzamuka. Hazakorwa kandi Individual Time Trial izwi nko gusiganwa n'ibihe mu ntera ingana n'ibirometero 40.6 birimo metero 680 zo kuzamuka. U Rwanda si ahantu h'amarushanwa gusa, ni isura nshya y'imikino ku isi. Abaturage barakira abashyitsi, umuco urigaragaza, imisozi irakeye. Iyi si intambara y'amagare gusa, ni intambara y'icyubahiro yo kwishimira Afurika nk'umutambagiro w'imbaraga. Kigali yanditse amateka. UCI Road World Championships 2025 si amateka y'amagare gusa, ni amateka y'isi. Ni ijwi rya Afurika ryumvikanye ku rwego rw'isi, kandi ni intangiriro y'ibindi byinshi. UCI Road World Championships ni irushanwa ry'isi ryo gusiganwa ku magare ryatangiye mu mwaka w'1921 ritangizwa n'abasiganwa batabigize umwuga. Mu mwaka w'1920